A matatu le so foto na ia le va ai tau le tau vevela mo le tele o wha tu o Ausetalia ma le a wha wau peona si itia le vevela ina yaso rumana iai. E le vao le wha, i le sefurulua tikiri, o lo ta ue ono si itia i le vevela o le tau mai tūlanga masani na iai le teimi wha pene i tau sanga te tasi. O li potia tūlanga tō whatau ta ue sau whatasi ma winga lunu wao le tau, o le a awhia i fo inisi o stete pe o Victoria ma Australia i saute. Wauto i nai fwoi matangata au maure i tu i saute ma le o ngā tonu ni New Walese ia mata i tūtūranga o awhi e ono sawane o na o le bevena o le tau mai ono onga o na fianga. I sini rawa iei le so o whai lua rewa ai tau i ei vaenga le a ai o le au o atu i le toi titi fast food tike ri le bevela a wa whai lua fo i le weather zone e ui wa mai a loa ia le tu ai ngā tau o le la nina a wa mai ta wina le whaatupla ia vave o le bevela o le sami. O lo tau sa idia pēr leo ma fia malamalama le mafua anga tonu, o se tasi o whalablawe o lo o lātou so ina nei, leo lo whita ua inai le awe wha maro sia o sea di, e wha pēri maaso na tau fia ima wha ati ngā ina. O Peter Wong, lua suruano tau sanga na mawatu le pōna pō i se whale tu ufua i Balmore, le na ta ua leo o ina tau fia ima wha ati ngā inai, wha i roa fwoi na ave sea inisi o na oloa, talo na tau fia mai le aso tofi o le vai aso taruai. E to ono ari i wapu e leo ma mōria i le whaalavelawele nei, mai whaisi o ngaonga o tūranga o sāwanga na whaia i le mata upulea, sa whao ngā ia upenga ma whaatinga ai nai sinei ali. E to atele leo na o fia li suenga e au fia ima leo na nā. Alo ta ua na ave wha amalo sia mai le nei ali i whai pisi nisi, i lumola na wota mai ta ilo na whale Smithfield, e se kulupu ari e to ono, sa whai mata pule ma o fuuli. Ta ua fo i sao lātou whātonuina, le tu inano se tupe 5 miliona o na whato a whaasa o loto ane leo vuong. Whai mai leo, o lo o wha wauru suenga i le aunga tonu le nei whaalawilawe, ma o le sona tutula iei lātou ia i le wham sinonga. E to urua tangata sa whainga ruenga le Harvey Norman, wa mōria i le ngaoi, o le toi titi onu se lau wafe o tupe mai le company i sini. O la ua ia to luo se ri Mr. Maitai, ta ua no la mawaina whaasotu la fono tupe nei, e 5 se lau iwas ful whaafe, a o whainga ruenga i le company e ala le whaasa se ino siaki, o le ngau ia o tupe ma transactions e whaonga i le FPOS. Se lau 5 suriwa mōrianga o le to rua leo whaia leo New South Walese, ma sa whaia fo isu enga i whale o lo au mawai. E fast food riva tausanga o le Tamaitai, e fast food rono tausanga o leri i, le uto te tala i tua mai le whamsinonga i Liverpool, au le vai o sa fua e tūra iai le Tamaitai wa mōlia. E tuai lava ai whai mai, a tonu o se whaupunga le ua sa o tonu i se ri i ua whitaua ina nei le tua ia, i le uta tele o le whala awa le cocaine ma le aisa, na au mai ai Australia i le sidia ma le se fulu tausanga taluai, au lea whato a whaia nei mōlianga. O le ri Australia e fasu lua tausanga, na pueina le malaiwa lele i sini le aso whao mati, ina ua lele ane mai South East Asia, le tal tonu leo o ina lafi ai, talu mai au kuso le rua afe se fururua. E tal tonu leo le nei ali isa ia te wina le tasi le kilo le cocaine, ma le 5 kilo le aisa i se safe house i Hong Kong, au le ngā rue whata se ma se company Korea, e au mai le uta le Australia ia i ulai lua afe se fururua. Na maua leo le tasi ma leono miliona o tupe le teimere suenga, sa tau la muai le AFP, leo le State o New South Walese, le Border Force Australia, ma le Official Duty Hong Kong. O le whaasalanga o pito mawalunga o mata upu whaapea le soro ato e le whale pui, vai mai leo aina whaapea lea alii, a umina nofo ese mo sina taimi, o na ngalo ai leo lana solo tu la fono, peitai e lea i e matua i se lava lea mau. Ma le tala muli ta alonga la kapiliki wa whailo e le NRL, o la wha awau na whaia se whainga e te tau lava na wha malo si ai, le te tau wai tamata a alo e la vevepe manunu e le ta alonga, o na malo lo mo aso se fulutasi, o na winga e na o le tasi e le ta alonga e misi pe a iei se tūlanga e a awhia i manuanga i le ulu, concussion. O le whai unga le vaiaso na nginga te le aile le mta upu le whaatara noanga, ina wā a whiera li ta alo le Newcastle Knights, Kaylin Bonga, o le vai aso nei fo i le aso lua na whaurua i se su au whaatasi ei nisi o tamata alo sa ta alo mua i le AFL, ma o lātou manuanga e whapea e a whiei le ulu le teimi au ta alo. O le whaia lao le se fuluta si aso le wha malo loe le tangata ta alo e a whia, wa o ngatasi ma le whainga whaavaya le laka pia le langi o lo iai nei. O ia tu la fono le amata whaamamalu ta misanga lo na tolu le mua i whetau iei Manly ma Parramatta i le vai aso nei.
O tala ia le radio Samoa mai Ausetalia, to e mawhoi se si whapoponga tai au,